lea ua mātou whaatasi ma se tasi fo i o alo Samoa i longa o tautaua i le musika o le opera i le lalolangi. Lea li i pese tautaua i a Pene Pati. O le nei tai au la ia o le lea wa maua se avanua a tatala noa atua i a Pene Pati. I nisi fo i o whailonga lea ua whaamanui e ina i o ia. E me se fo i o a fuafuanga mo le lumanai. Whaatalo whaatua i lau sunga Pene i le nei tai au. Malo. Malo soy poi. Whaftai mo le whaavanoa ina lo teimi le nei tai au Pene. Po whea le wainga la langi o lo e iai le teimi nei? Ia, le hawhaina o leo ti i siamani ia mo tolu vai aso pea uma nei i siamani o te alui fo i Samoa mo le isi konseki ia o te fo ila ia i siamani mo le isi konseki ma o te nofo i Paris. Oh, i Parisi. Yeah. So, o a mai la le tau i nai i siamani i Berlin? O lea ma kua marulu la vai. O le marulu ia. Oka. Mana ia. Ai, o le tau lava na mo le Christmas ia e o le White Christmas. O le White Christmas. O le kaulava i peo farangi, e ngilangi, siamangi, e kukusa umarava, it's ma kua marulu pe -1, yeah. Wow. Negative. Mana ia. Mana, o le tua inga tau la nao te fia ia o le malulu. Very nice. So, Pene, whawhetai lava i le nei tai au lewa maua le tātou awanoa e talanoa atuai ma awatuai nisi fesili ona o lea sa maua. First of all, congratulations. I le whaelonga lea sa e mawaina Reader's Choice Award. E le ngata i lea tele lava isi whaelonga lea na maua fo i lea sa whaamanui e ina e lau sunga lea sa tu sa whase fulu tangata po o finalists sa iai ai solama oe le ana manu maloa e luas fulu afe ta alama le Rolex watch. But e mawhai ona e whailo mai o le ase langona sa o ia te oe ina ua lau ina mai ua e manu malo i le Reader's Choice Award i le tufanga whailonga tele lava o le International Opera Awards. Ia, tai lava mo le whawhisili. Mumora ba o le whamarunu atu tatou au sila fia nei tai au. O le au te tamo whai atu whasamo ona e whainga tau whasamo i a wale ei sisi e tau tara whasamo. In my mind, olo i aile whalani ma le siamani. Oh, wow. Wait, question. Can you speak all those languages? E mawhai ona e... I can. Wow. And that's why e whainga ka oma e lea sisi e mawhainga ka ukala whasamo i paula o la uso lava le i. Yeah. And it's unless so my mind is in French and Italian and German. That's a nice problem to have. Guten Tag, guten morning, bonjour. Guten Tag. E isi kami o kakala pa Samoa, ai sa pa pole siamani. But Italian same Leo, Pene. Leo Solomon, how do I say it? I don't know. I didn't believe it. How do I say that? It's a late tonu. Oh, it's a late tonu lava. Ona o isi au vai pese. Te mako sili akula ko pese. Ilo ulava sila fia. E sili akula ko pese ya. And I saw their names ngofapea ia le ai lava le ai o ke le manumalo lava i nei award. I still right now I don't believe o te le talito. One beautiful thing lea sa e saunoa iai ina ua fesilingia fo i oe i le whailonga lea na e whaapea mai iai. E te le itali tonu e te ausia lea vaenga. E me se lava o oe o se tasi you are from a small part of the world in Samoa. You know, sa e saunoa i fo i le lango ma le tapua inga lea wa e ausia i lea vaenga.
So, o le ase taua ia te oe, o lo mawaina o le whailunga lea, how important for you that you achieved this award? Yeah. Oh my God, I was going to speak Italian. Oh no! I'm sure e whaika lia mai ia e malama mai. I penso che, Yeah. it's, oh my God, now I can't even speak. It's very important. Let me just start off like that. It's very important. It's a stepping stone. You go, Because it's very important to me because it's a stepping stone for the next generation. Mo the next generation. Olo tele au Samoa lo pese opera nei vai taimi. Or they are studying opera in New Zealand. So to win this award, it's a good stepping stone for Samoa. Oh, definitely. And the next generation to come who are looking into, opera singing. Now, you've recently released a debut solo album on Warner Classics. So, o Ani Fuanga, what have you got lined up for us for the end of the year going into the new year? When I first, le taimo mona o saini ma Warner, o na o whai atu ia lato, o te fia whai pese Samoa, ma pese Hawaii, ma pese Tonga. I wanted to represent all of Pacifica. I maise lava Samoa. Le tele mau pese of Samoa. There's just so many beautiful songs, my Samoa. It's a tongue. I really want other people to sing. O te mana o lato pese mato pese. Awa tele o taimi. O te pese lato pese. O te pese Italia. Mafalani pese Tamani. Ai le ai se taimi lato te pese mato pese. O mafuanga lea o lea te fia whai lesi disc. Lesi recording. Na o pese lava Samoa. Ina mawhai ona lato sila fia. Ili mato pese. I want them to hear how beautiful our songs are, and I think it's a good, yeah. So in the future, I hope to sing a lot of concerts over there solely in Samoan. We look forward to that. A whai fo ia mana umia se ave ato ia lea o lo But ole fesili, so Sole Mio, what are the future plans for Sole Mio? So le mio o lo fai lava lato le fai mato tua ile February mo le white le lo I tauranga ma Wellington it'll keep going. It will never I don't think Solimio would stop at the moment. It's more of a bridge to encourage more singers to keep singing. Now Christmas is just around the corner as well. What's the spirit, atmosphere and feeling in that part of the world? Only because I understand why it's a white Christmas feeling now. I understand Santa Claus or the whiteness of everything, the snow, the lights. Because in New Zealand, in Samoa, it's it's hot. Yeah, it's bright. So yeah. And the feeling of Christmas here is different because you're with your family, because you don't want to be outside. New Zealand, everyone wants to be outside. It's summer. So you've got no choice here but be at home with your family. So it's a beautiful feeling. And also right now, to Misia lava umato in New Zealand, it's happened every year for Christmas. Yeah, I just and I miss them so much when it comes to Christmas, and I hope they understand
that what I'm doing is in their name. I hope it does something for them. Yeah, you are part of the legacy, the byproduct or sacrifice for o mātua e meisi o lo ainga. So, and I'm sure because a lot of us who have been reading as well your journey and for you taking us through this, we are so proud of seeing you do incredible things. And meisi lava, you know, lea o lo iese tasi o tusto singai whaapea, it was never a secret that you were going to be headed for stardom, international opera stardom, I le vaenga lea o le opera. So, o le fesili wha mole pene pe yese fuafuanga e ave ai oe mawhaia o ngā opera I se lumanai. Will you become an opera teacher? Teach opera? Oui, je pense. Oh my God, no! Oui, ioe, yeah. Yeah, I hope. Yeah. Mana ia awa iai lava la u le sunga le awa lea e mana o mia lava le whai o le full service I le lewa. E mawhai lava le Zoom. E mawhai le Zoom. Ia lea ta vai lewa maua e whai le Zoom. Oh, very nice. Ia o lava o leo. Ia sau la ka o leo. E leo lewa o leo ta vai. No, very nice, Pene. Ai le uma le tā whaatala I le nei tai au. E ieni vaenga I te whia sau noa iai? Is there anything you'd like to share or touch on? Oh, no. I know it froze for a bit, but that's all right. We're back now. Is there anything that you'd like to share on or touch on before we wrap up our conversation this morning? No, I think thank you for this Avangoa. Honestly, it's an absolute pleasure to be on the radio of Tato Atunuu. But I think the biggest thing here is understanding that you can be from absolutely nothing. And, you know, from coming from the Amo Yoi Samoa, you know, like Tanunga Manono Sakpaikea, like born over there, raised in South Auckland, to suddenly winning this award. It's for our generations, our younger kids and everyone coming up in the ranks to understand that it doesn't matter where you're from. It really doesn't. If you have the drive and the focus, you can go out there and you can, you know, wave the fu'a of Samoa everyone and say, I have the talent that belongs on the stage and I can meet you in center stage. And I wish everyone knew that, and Samoa would be everywhere on the world. Pene, is there any alofaanga, your friends and family, ia me se fui o nei o mātua, ia o loo whaafunga mai fo I le nei taimi o le polo kalame, e fia momoli e ni o alofaanga? A ve ia nei o wanoa moli ato alofaanga i o mātua, nei o mātua, o te inoa, o le taimi o Krisimasi, po le tausanga faula, a te whanua noa o nei le iai la ua atalii. Ia le na oa ufa pe foi mona uso lo pese o I whalani, ma te momoli atu mato alofaanga ia o lua mam dad, Julieta Pati, ia whape foi ma Pene Pati, ma te misia lava o lua, ia sanga puipuia le atua lo lua soifua, ia o te talosia iai se taimi lumana I ta te toi mafuta iai, I hope you understand why. Le whaingofie ia maua, e mole atu foi alofaanga nai o tuafine o Torres Manefu, ia manuia lava Kisimasi, manuia lava tausanga fau, and yeah, mole atu foi alofaanga for all the support from our community. I truly love it. And I just want to say, whaftai te le lava. Te lava Pene. Now, o awa noa le au maua ia. Before we wrap up, whaamole, we have a small request. And I know I'm putting you on the spot, but ma whai lava ona e pese mai a short Christmas carol that you love. I le I mai, le tātala noanga. Whaamole lau sunga Pene? Ia, e mawhai, e whai lava, e whai le pese. Yeah. Ai pese foi ma o lua.
E mua Oi, la e oki ai loa. E pa ua I loa po I to ka pese pea pese foi mau. Oh yeah. What's a pese? What's a pese? Any song. You pick a pese. You pick a pese. Oh, any song that comes to your mind, maybe or wish you a Merry Christmas. Oh, okay. Oh, that's a boring one. Ia wā, kua lea wanga iawe. Pese Samoa, or so se pese? So se pesea. Oh, Holy Night. Yeah, nga. Oh, Holy Night. There we go. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Saviour's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appears, and the soul felt its worth. A thrill of joy, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, for hear the angel voices, for night divine, oh night, when Christ was born, oh night divine, oh night, oh night divine. Woohoo! Le sunga ia Pene Pati. Pene whawhetai lava mo le whaawanoa ino lo teimi tātou te mafuta I le nei tai au. Ia o le te talo ia sanga whaamanuia le atua I la sanga uma, mafuafuanga uma, o lo e whiangai iei. All the best with the concert and talosia ia taita ia tuai le soifuafoi o le atunue mawhaion tātou mafuta I nei I tauranga o Wellington at your next concert. But thank you so much, Pene, for being on the show with us. Tai lea ua 25 minute ona tā leo le itu la e se fulu whaatala noanga nā malealo o Samoa I longa tautau I le musika o le opera ia Pene Pati. Radio Samoa, tasili mai watolu, amo.